Baik benu menekat alaki an Yusuf Yesus neno hi te pension anten kanatiat nen amis neno nanete kanal YouTube GKI ma nuan lei hai mai tina ko sul nuan wasiat ai malakit at onen amos neno hai mteves kalau hai monim lei na upon an biho manekam amos teno am fekai beif matanef kena ti mi pohot hemonim alam biho manekam nenok nutu fake nutu amin nu aneno I inakan upin kuk usi in manekan Ibrani nakane ela poesamtin talante ela bonub mes ay malakit yustake ela poesam seo lasi afnekat nane on lulu matani matitus neuhit semangat lean senon antam neukean knino andi wisneno insonaf ambi neno tunan upin kuk usi in manekan meski au sanat kat soif au kiusit lasinane umkak niho manekam naik au uhin ho amanekat au pulas unaib hokanam siknino natun mese bohitu mese bai bedu menekat alaki sitlei an saksi manaton kitnak wisneno in manekan anfani on faut putun mabal pesit neumonit tok nino usif Yesus an tupukit an bihit lalpuit malal tamas sitlei an itu manaton kalau isneno in anmone mestilo Yesus Kristus anjalifnekan niukit oke kan muifa pisit bian niukit bai benu menekat alaki aan pino tabui an saksi manaton kitnak sakosanat amneot esle usif Yesus lean kus na peti an dihaunehe mesna munite an fenan fan nako amates balan in an fani on anak lasifuat kenino anait atui sulat Ibrani nanete sulat lei henhatanit tostanit sinek palsait funan bitawunane an mui suat anaik anaplenat andelusin henatotan sinek palsait atui sulat Ibrani namnau basin meski suat naik na bekaki kaisa mitotan hinek palsait suat ay maneat lanem niukit in matanen kanisin pa wisneno in manekan lean haken nokit wisneno lenem natefki andi inan mone mestilo Yesus Kristus andi munit neno I hitam sata ikut okalekan ng suat mamaneat na tuwin hitnek palsait aan kino tabu ina tonkit hinek tamtau na tunis neno an haken nokit piut usif Yesus an suena poitan kit nakosanat intuan nane an fani on hatanis diukit an hitmonik nenok nutu faik nutu nek mum tau manaik am nek baun am nona honimam heus neno an topuko amin nek am niken babenu alaki hem like subscribe ambatin nuani niuhi ambiansit at onen amois neno haim tebes kalau tefes haimi ikonok alakanan suat mamaneat mahainekam na uni mes aaneno I anhatani kay henekem bekutiko meski haimi suat mamaneat inanan natuin honfekebi if matanef niu haimonim anbi pa pinan lei amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.